إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإن الله أمرنا بذلك حيث قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muna sanglit ibang puji tuput pamaha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan tagamulahi sing katiling kalaalam inamuin way sali sibuk makakaus magamulahi inbot malengkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta salawat iban salam papanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na in ahli kalwakan niya sa mga kasahabatan niya radiyallahu anhum demikian pa mga sila niya magad hapang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan namayan hatik mil zaman sampai pahuling zaman na to. Mahuli mga palanggungan haagam Islam wasihat muna pabaran mahuli maunkan yung mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala maniu-tiyo patumtum hapag bahasahon ahwalun nas bihadihi dunya mga kahalan sin manusia di ihadunya muna mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Uno na mayan bahain magjato kato di hadunya lugayta na manaw panaw di hadunya na aon tu kahalan tu ginisan kahalan sinhambok ipon sinhambok manusia lugay niya na manaw panaw di hadunya tanto tuan di da kita niyo makakuha atu ini di ira kita niyo magligot-ligot ato kahalan ini lugay tanyo di hadunya muna mga mamaas palanggungan haagam Islam bangin kiaunan sinhambog ipon atawakan kato nyo manusya di hadunya halawang kasanyangan atawakan halawang pamarasahan marayaw in pag-usaha masanyang in pangawi anan masanyang in tikilan halawang kahanunot in biubuklad sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya in rijiki atawakan in masi-masi biubusan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga sa taod-taod na kanikmat-nikmatan na uno im mapatuthinangon simbya kato nyo ipon atawakan hambuk manusia paggaing kiaunan niya halawang kahalan biyaon kasanyangan paggaing mga ni'mat yaon nahahasil niya na im mapatut niya hinangon amo na im pag-anon asyukuk insuway siya magsyukuk magsarang sukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kanikmat-nikmatan nahahasil niya sababang niya piyag syukurin mga kanikmat-nikmatan niya unlang sin Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid bang sadya ka mo magsyukur ha mga kanikmat-nikmatan yan la azidannakum taantugam na mayan ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in rijiki in mga nikmat Diyos kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala wala in kafartum na isyusyo bangkang mangufur ha mga kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan kanyo piyakay nyo pabukon karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inna azabi la syadid gaytaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sabon na tuudin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya landok maulul landok mabisa na tayo manghudtuha ka Islam bukon sa ukat inyari kita ha pamarasahan masanyang inamuin masi-masi imuusal sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin hinangon na to nasadya in kababayaan na to hinangon in akaron na to nasadya in kababayaan sin hawa nafsu na to la sumagawa tuan in mga ni'mat yari ka to bius in maksud piya usal ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya sa inituan mausal ta hapag amalan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala naadalam biyat to na mga mamaas palanggungan haagam Islam inamuin kaya wajiban kita in magsyukur iban manumtumi ha mga ni'mat yan ug harakato sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabon na tuan in hambuok muslim halawm kahalan masanyang po niya maparagbus in pagsyarang syukur po Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ni'mat na hahasil niya na maparagbus niya in pagsyarang syukur ha mga kanikmat-nikmatan niya muna bilisan adila halawayan sindila niya amuin pakayon niya indila niya hipagsyukur po Allah subhanahu wa ta'ala wabil qalb damikyan in pangatayan niya pakayon niya hipagsyukur po Allah subhanahu wa ta'ala iban hipanumtum po Allah subhanahu wa ta'ala wabil jawarih sarta ang gautaan niya mga kanikmat-nikmatan niya kanya pakayon niya kusalun niya pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga mamaas palanggungan haagam Islam in sa lagbo-lagbo na pagsyarang sukop kanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yari kato amo na in hinangon na to indiyaakan niya sarta layuan na to ilyangan niya ang kansalong sin Allah subhanahu wa ta'ala
man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Isyusyo in nag-amal ibadat dahil nga pihak usog papihak babae wa huwa mu'min sarta matan na mamarat saya po Allah subhanahu wa ta'ala falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Hindi hilan na mo sila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kabubuhianan masanyang di namayan hadunya lawi luwa haad daw kana-kana. Ay mang hudaya ng Islam maumaas patutuon sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin kabubuhianan mo masanyang kasyag bang mupya kay mga kanikmat-nikmatan yan kapag amalan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikamarwa kahalan simbiya kato nyo ipon sinhambuok mano siya lugay niya di hadunya doon na kainhalawm siya kasigpitan kasusahan doon na kain masigpitin pag-usaha masigpitin pangawianan atawakan yaon siya halawm tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na kaintandasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga babara papanandas doon na kainkawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala inhambuk dahil nga mga kalasahan niya na abiat tutuan kahalan uno mapatut hinangon sin hambuk manusya uno mapatut hinangon sin biya kato kahalan dahil ni as-sabar amuna in sumabar hauno-uno na tutukasan tatandasan hiparatong kadusin Allah subhanahu wa ta'ala sababin hambuok muslim bang siya nakasabar hamanga tutukasan hiparatong kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya surah Zumar ayat ikangko innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab sabon nal tuod in tutong basan si mga sila magsasabar hatutukasan hatatandasan hiparatong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ajarahum bighairi hisab maabuttuan paadlaw kana di nila mabista tanda sin taod sin pahala nila na mga mamaas palanggungan ha aram Islam diadiin na to madawhat inamuin tutong basan sa taod-taod na hapagsabar na to di bang na to kaya sabaran into para kala ika-isa sabrun ala ta'atillah pagsabar doon hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga dia akan katusin Allah subhanahu wa ta'ala sabaranta sabab sintaat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya simbayriin biya simpagpuasa tangkaan ta inhuaw hapdi iban simadugain ta sababin niyaon di akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinangon ta sabab simpagtaat ta po Allah subhanahu wa ta'ala sabaranta hikarwa sabrun an maksiatillah pagsabar daing ha maksiat po Allah subhanahu wa ta'ala di kita kumaon sing kakaon haram di kita minum sini inuman haram di kita huminang sing kakahinang haram di kita sumuok pa mga parkala liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang tayaon hinang inyaon maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala na sabaran tadi kahinang hikatu sabrun ala aqdarillah pagsabar doon hakiadar sin Allah subhanahu wa ta'ala inuno-uno na musibah hiparatong kay musin Allah subhanahu wa ta'ala tay maain yan dahil Allah subhanahu wa ta'ala na sabali tayo maasa sarta sabali in mga yan dahil Allah subhanahu wa ta'ala naray nga sababit to in mga sila nagsabar biya na sinsambat maabot haadlaw gana-gana di nila mabista intaod simpahala itong baskan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan diha dunya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ma'as sabirin sabon na tuod in mga sila magsasabar halawang pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yuhibbus sabirin damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala makasimala sa hamanga sila magsasabar
na mga mamaas palanggungan haram Islam, hikatu kahalan simbya katu ipon, ya katu tanyo manusia di hadunya, doon nakain halawang kita kasaan, halawang kalaungan, atawakan pardusahan, in hambuok manusia, doon naka inamuin simusulang dahil mga parkala di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, himihinang si mga parkala langgal sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan madukaing pa na uno imapatut hinangon sin hambuk manusia habay ni kahalan amuna inat taubah, us-usan niya yung pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawbah, pagpangayo kaampunan, pagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, banging kiaunan niya nakarungkul paparkala liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo manghuda agama Islam asaling kita ini inka karya salita magkalaw magkasa sabab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawabun. Intiap-tiap anak apu Adam magkalaw magkasa na insarayaw-rayaw na nasa insarayaw-rayaw na nalaw amuin kapag taubatan niya yun. Na mga mamaas palanggungan haagam Islam, puno masampuro na yung pagtaubat sinhambok na yung kato niyong hasyur. Hika isa, inamuin, mig na kita dahil nga hinang maksiat yun. Hikarwa, inamuin pagsusunan ta na inahinang tayaw. Hikatu, in magniat na kita, hindi na tuod kita magbalik pagkakahinang yaon. Na abiyat to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, na sampurna atawakan na tayma in pagtaubat ta po Allah subhanahu wa ta'ala. Matarbi lang in pagtaubat tayo taubatan nasuha lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. O kamu mga bariman, pagtaubat kamu po Allah subhanahu wa ta'ala sin taubatan nasuha, sampurna iban ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni naasubuhi Umar radiyallahu anhu bang uno in makna simpagyanon taubatan nasuha. Law sin Umar radiyallahu anhu hiya an yatuba wa thumma la ya'udu ila dhanbi kama la ya'udu al-laban ila ad-dar'i. In taubatan nasuha lang sin Umar radiyallahu anhu, siya na laong niya inamuin magtaubat kaw sarta di na kaw magbalik pakakahinang yaon, di kahantang singgatas bang nalutlut na simbatawata haina tanto di na magbalik pa ina niya. Na mga mamaas palanggungan haagam Islam, kataw tayo manghuran kamamaasan o kataw manghudko yan halawang kahalan kalaungan ayaw malawain hangad hulat mo hakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala nagyan, ya bani Adam, hadis qudsi, ya bani Adam law balagat dhunubuk anan as-sama' summa astaghfartani ghafartu lak. Yang sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu anak apu Adam, bisan pamiabot na inamuin parudusahan nyo pasiring sil langit pataas sil langit yaon tanda sintaod atawakan tanda silag musim parudusahan nyo mahulin nagtaubat kamu marikako nangayo kamu kaampunan marikako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon kurakan nyo in parudusahan nyo. Na mga mamaas palanggungan haagam Islam, tumugtog na sa jarit to imaniuti patumtum aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.